Belai hambai tini Facebook live mai phaimani belai ke kha dukho nangjak tei solution tiklai meya aboni bagui nyama phaikya जों जतन सियो chini borok tabuk kotor problem ni solution tiklainya bagui sabawa nokhlaijak especially ka CA Tripura Land NRC amhai issue जों जतनो जोंबो जों TSF रokbo जों arona nanglaijak pheba abono use khayui abono use khayui tabuni je central to state government jebabe sini chikon problem no जोंनो hui torika abono samung khiklai जोंनो jebabe deprive khaitongka abono जों जतनो ignore khaitongka and dinini main agenda question hingkai chini tabo ruling party o je tongnai MLAs tei chini kotor leaders rok saksakno je dofano wansugo mathangna hini wansungnai rok bongthani yang koinyamo songo tamoni ge singam try khaikya pheba manjang dongo success khaimiyang dongo amna success khaimiya hingkai chini future bleka hamyang nai amo ani thani ni thani sikon nangmano जों जतनो एमन कतर demand ni tei kamalaijak busy hinglaijak phiaba narok recently saimana je Supreme Court o verdict kha ST SC reservation je state quota o 31% te central quota o 7.5% mandong abo tabo kono compulsory liya abo kono ain krikha government wish khake hangkai ichha khake kai jongno reservation rimano ichha khaya hangkai rimeya ni verdict rikha blake one masisa sini bagi blake am negative kaisa verdict ang nasing naimani koyek din ningkha kaisa leaders pono Tripura no hoite kono ruling MLAs na minister na Tripura state je MDC tangnai rok kok thaja pono manti kok saya government ni reservation jesa pono hindi nang ST hinya to Tripura deproma tam nai tribal one gosia pono mano phiaba जों जे constitutional ni je ST reservation man tongnya tini 20 seat bo ST reserve no hins khijak assembly bo 31% je sakri kautor khaini tongnai rok promotion bo ST reserve no mandung among kubui phiaba a je reservation manai je जों tini tafo jara komse kom tabuni je chin senior rok chini se sekang rok sakri kotor khaya gotra rok jaga paibekya kaham kai rang pusa rongkha phiaba tabuk jodi o reservation जों tei manliya hangkai sin future bor thangnai terak kai Supreme Court verdict rina sekangno o Tripura ni government agi 25 years je CPM khanye rokbo 100 jono 31 ang sakri kong ma sasinai admission bebak jagona je government Tripura government chini bagi 92 93 was je chini bagi reservation state reservation policy je sna money abono borok follow khayawui ama hake khaite tini chini bebak jagawono backlog creating thanga backlog means kaisa ang mo detail ma sasinai romde 100 jon chakri tlangkha government ni rules anusare Tripura government ni rules anusare जों बोसों manthai 31 te baki SC general mili 6 na yam jutno bukong kolok जों 31 mana klayo
आ 31 फन सुरो जोंनो रिया चिनि बरक क्वालिफाइड गरै चिनि बरक एलिजिबल गरै नै 31 नि जागा 18 16 14 आमाके रिते रिते एवरी पोस्ट एवरी एडवर्टाइजमेंट नो चिनी 31 नि जागा 18 के 12 आमाके कसate tini 30,000 tini backlog create ka जों आ backlog no tesa keep in advance ni method tui appointment khaje hinai जों government थांनाय जे कसाक governments left front government जों pressure ka एवं tei जों high court बो केस खाइया फेबा आफरने जे अनिल सरकार जे कक सामनि बंनि जे एमएलए सामनि सिनि बरनो सिमि साख्रि रिखाखै आबो कमनियल जों थांनायबो जों सिनि बंनि बरक जे सिनि बागै आंसो कतरो थांलिया सिनि बागै जे वान छगै बरक जोंनो रिजर्वेशन रिखाव एसटी नि बागै रिजर्वेशन तिरपन एसटी बागै रिजर्वेशन जागा जागा थाङै लेक्चर मानि आबो से जोंनो फुलफिल खाया आ टाइमो सुप्रीम कोर्ट कोन बादिक फायाको आमाहायके 30,000 ताखो जरा सिनि बरकनि सिम बुकुं बारनि रिजर्वेशन केस कलाइजाक आबोनो ताबो पोस्ट तंगो आबो तामखाय दि रिजर्व खाखायै बुकुं बारानि सिटो बुकुं कलरनो रैजो जों लास्ट assistant professor ni केस नोका 125 162 ni bisingo 125 ST reservation ni advertisement dikha tlanka 47 chini borok eligible tongo 47 go 47 mana klai mani ajago borok tam khaige 25 no se tlang te 22 no khatlang ya movement khalega tse beba mota moti koyekta সংগঠন movement khai tesa recruit khai matlang kha amo puratlang liya dina ang black khat dokon naga supreme court ni je verdict phaikia tabung je situation num amongka CPM amali gotna tabok BJP government phaikia sangkha khayo je chini regional party bo sarkaro tong regional party 8 jon MLA khorongni minister brok pressure mano apro CPM sarkaro to jotun CPM kokma khana nai regional kono minister ruling party wo kri sangborno hamia saya na hinta tabok sin tese expectation bangmani tese sangkha tongthogo je sini bagi sanai tongo hnei obo angoro singoro tse ba onya songno সংগঠন jara ruling party tongnaro opposite party tongnaro movement khami ma solution khaimia phe ruling party ni MLA minister jodi kok saga ka abono 5 minute 10 minute banya borok solution khaimano awon bega ang bong thanino obono attraction khayana yo koyek jon ruling party khanyaro khad dokon angjama tangi blame khai ruling party no sing blame ma khanyai omno chini rules tamni ga ruling party ni upor chini expectation tongo borok samung khanyai dofani bagi samung khanyai chini jon sadharan bagi samung khayo amon bagi ching borokni hamya hangai ching borokno blame ma khanyai ora nang opposite party no sing blame khanyai ching ode kri सरकार पावर करी बरनो जों ब्लेम खाइमेया बरनो जों हिनिमेया रुलिंग पार्टी न जों कक मासानाय आवन बेगे तिनि रुलिंग पार्टी नि एमएलएस मिनिस्टर थानि 20 नि बिसिं 18 चिनि बरक रुलिंग पार्टी वटङ ते टु तो कसागनि बरक पाट तो पाइखेन बरक बसानाके साइमानो बगने एमएलए रो ककति साइजे मानो tini je tet ni result ko ekdin salsa sani sikang Ratanlal Nath education minister sarkari nge press brief khaikya 425 graduate teachers including PGTs posting rikha borong offer rikha narok kisapuna inquiry khanya kya 425 po 31% hingai जों बोसों माना कलाय बसंग मानखा लिस्ट जों नायनाय क्या only 39
39 से चीनी borok graduate teacher sakri manu 39 425 ni 31% ke 400 ni se 120 ni above 140 150 mana kalai mani ang list tini na ye nyugui blai wana kha tongmalia uno zone si posting rizago serai rok jara porichongnai college porichongnai students rong ni future black hi saya oma high situation tini MLA rok minister rok kok sangna nangmani bahai bo state quota wo je sorkani rules onusare se sing je jaga 140 150 mana tongma jaga 39 students 39 bahai ki changno sakri rim kok kaiman or tini eligible ni question phai eligible quality kaisa issue tui chin borongno emambai khiklai torika thangnai ek bosor sakang bisya sakang ni stenographer ni sakri ba chin bor khroksasi qualifying play ke wana masisa ko khiklai torika koyak emon issue tui phayo eligible karisin borok tet qualifying ya B.Ed kari pheba applicants koijon tong sung saimano je bro applicants tongo applicants bo jodi application rimang khamino hangkanya bo eligible quota kari ka bona nang hansi mariu amka rules chungno ka eligible kari ne no pomono khayo sine boron ka sakri botlang ya blai gachin ka cham bo jaga kalai tongka suro Tripura Land NRC sie present is a problem sort of future mangs nasi tong lesson present ni problem ha kaisa pono chin leaders rok nas nasiglia sing siri khoka ang koekta gotna sound thangnai bosoro chini last year ni je admission session no arobo reservation higher degree technical degree worth 50 students lango Rajasthan da Himachal Pradesh sorry ang pokthanga 50 students state quota was in Borngot buslang 12 jon biking man 31% ga sing 15 16 na klayo sing tribal welfare ho jatlang monabo tribal welfare no ho jatlang moni objection khaye complaint khaye next time ka pate ri advertise khaye tam khaya 14 jab sing satisfying la sakai 15 3 bar sing memorandum marika amona kon mote success khaiya khaimangkha jeta khaimon pheb ama hai kobama chikon tini je stenographer ni sakri khoroksa jeng saka qualify kri sajago tabo state ni je teacher bo admission rim examination rim khamane exam rim khamane to qualify abono borok tabok sai tong je qualify chini tiprasa qualify kri eligible kri abone bagai sing tlangmaya 39 ama haikenya singno je sing mana tomani tesha sing backlog na nai jonga ama kenya kota thawnai a backlog tam khanye koek bosan berke di reserve khawnai gang konyai please sini MLA minister rok narok jehetu regionally sini borok ne bagai sawoi MLA bongkha minister bongkha angi tongo tamni bagi minister tamni bagi MLA jodi nung sin boroni o norok jodi aro minister level lo kok sawi boron bujogui o kok no chini je kota no fulfill khai pon no khaimi angkai beng ni Tripura Land beng ni NRC present no nung jodi solution khaimi aka am beng phane hinu sura amno simin nasigei angora NRC ni agency Tripura Land ni agency duitan ang support khayu phe present ignore khaimana sang blai hard no sini level te sing joto jaga sing yagrimia sing movement khaimano sirkhok mano phe amno solution ya mongka solution nang
abo ka process se sing movement khayano borok phayano sin borok se bangkha amo se sing prongnani process publicity ya woi please MLA minister rok obono noro asuk lai komse kom sarkar na pressure ready o solution khaya nangnai haya kele kaisa jaga amo just tin jak report che tet ni amo 425 teachers recruiting hoise tin chek ma khayo amo hai kbama sikon tinta sakiri tlang o tinta post no reserve sata post no reserve amo hai kitlang tong tabuk bo jaga sing sakiri manai abono tabuk sing isung jaglia koyekjon kha sawo ti parliament kha sing hai success nai koyekjon so NRC khai hai borok kifel matham kha sing chief minister jong sing bebak abo nang bengayam abo ungtho amo choli nai am kha long term demand abo ungna nango phiaba tabuk je bortomani je present badi future ungmaya sungsuru pass no sini blame khaleka pass o singom ti malia pass to singone klang thanga ADC klang thanga tinta seat bar rika sing tabuk present sikla tongai rok present MLA MDC minister rok MPs rok tam khaito ang especially BJP government ko nya BJP ni borok rok no tam bagi MLA minister rok tam bagi party khai sarkar ni decision rok sarkar na press amar nai chini bagai nar wanchona ne chini borok je borok jotono wanjibo tiprabo jeta generally poriwo sakri mana bagai sakri sengkai sakri kaham porimani karon to tiprabo to sakri no go sakri rogo amahake deprive khajaka kokti sanai krikha bo jaga soikya play kitesa 25 years ni back no phai nai a time se sungno sawo educated kri qualification ganang kri tau to applicants ko bangotong o applicants nang pora ready ta ga aborong na ang just sini neta rong thani focus khanya bagai neta rong na attention juna bagai ang tino kokma saka last 2 years na sik naimani black he abo system embrace system gatlang tong sungno onya jaga sini kogno divert khaye sini attention CA NRC triple ne divert khaye o sikon issue ga sungno pogi torika ang students ko nyai manti me te sing movement ma khaliu nai pheba si movement khawan basi effect am to samia sing to movement ma sing pressure mari nai to MLA minister jado kong saka bor kok samne bising tin solution khai mano ang sina athro John ruling party ni MLAs plus khorong ni je opposite party ni MLA sini borok bukong bara tong nai rok borok tabuk budget session winter session je budget session je pre assembly jeng nai please kom se kom kokti sadi opposite party rok noni party ni phajane baifang khaji noro komsa kom omno kokti sadi ruling party non party phaja pham khaji pomsa sini bagem kaham ngai jat amhai sam khaji sara jibon no MLA tong dia amhai ke jadi sini bagi sam khai mang khakai no problem pya khaimia siring agin kahanya siring tongai jat gale yakari man chawo jin nong thane one expectation tongo omo black is con issue but quarter problem omna solution khanya klai pheba omte solution ngia jat bong thangnai so ang time se kok saliam just request to sini respected MLA te minister rong thani no omonti kok tisana bagi hambai